turabasuje mwese abakunzi ba Rwanda Burundi TV. So ubasuza ni Damascene, turi kumwe na Geopolitical Analyst Kofi. Kofi umeze neza? Ndaho ndakomeye nta kibazo rwose, nabandi twizere ko bari amahoro. So reka nsuza abantu bose badukurikiye abahereye mu ntara y'u Rwanda, mu ntara y'u Burundi, nabandi bantu bose abaherereye hano muri Kivu zombi. Nabandi bantu bose badukurikiye bumva ikinyarwanda, bumva ibiganiro byacu. So bakomeze kumererwa neza. Ari uri busuhuze cyangwa bashaka kumusuhuza umuntu? Ndumva nasuhuza nka hari umuntu inshuti yanjye yitwa Batista ukora hari Kabgayi, ndagusuhuje, ndetse nabandi mukorana wambwiye ko mudukurikira. Suhuze n'undi muntu bita Shadrack uri Buganda, nawe ndagusuhuje. Nabandi tubana kuri channel mwese ndabasuhuje. Hari umuntu witwa Uwimpuhwe udukurikira cyane kuri channel, nawe ajya mvugisha cyane mu comment, nawe ndagusuhuje. So nabandi bose rero twizeye ko meze neza. Uyu munsi ntago turi bujye kure, turi burebe kuri EAC. Ubwo EAC turebe by'umwihariko cyane kuri Congo, ku bintu bireba Congo. So turi bujye muri Israel na Palestina cyangwa na Hamas na bitewe nuko ubese bidefinisa. So turi buze kurana no muri Ukraine. Reka tugaruke gato kuri Congo. Ejo bundi habaye inama ya EAC, aba perezida batandukanye, ariko inama ya EAC nyine ihuza abakuru b'ibihugu. So bitewe n'imyanzuro yafatiweyo, nabonye ari inama yari strategique. Nge natunguwe no kubona aba perezida bose batariyo. Undi kubera iki inama ya EAC yose aba perezida bose batajya bayitabira? Nabivuze kenshi ko nta na rimwe uzabona rwose inama ya EAC yabaye ngo ubone abaperezida bose bahari, kubera ko EAC ni ikintu gihoramo ibibazo, ni ikintu kiba kirimo abantu badashobora gukorana, bahora bashwana. Rero iyi nama ya EAC iyibaye abari gushwana muri ibyo bihe, ofete EAC bahora bashwana igihe cyose, ariko nimba mugiye ko inama none abari gushwana muri ibyo bihe bo ntago bajya baza, kuko ntago bashaka kurebana mu maso. So EAC rero ntibizagutungure, nta na rimwe uzigera ubona bose baje, kuko nimba hori ibibazo bivuze ngo nta na rimwe ushaka gukora inama nta bibazo bihari. Abafite ibibazo muri ibyo bintu bashaka kuza. So yabaye mpamvu Sekedi na mugenzi we batitabiriye inama. Ndakubwiye ngo ntibashaka kurebana mu maso, ntibishoboka rwose. Kimwe nuko bana nko muri SADC, buriya muri SADC nta nama ishobora kuba ngo ubone Philippe Nyusi yaje na Cyril yaje, kuko abantu basigaye basigaye bafite ikibazo gikomeye. Ubwo munsi wabonye Cyril Ramaphosa na Cyril na Philippe Nyusi bakoze inama ukabona barahari, nuko bazaba bagiye kugana ku kibazo kiri ya gaze. Philippe Nyusi yemeye ko makoro yiba hariya, ubundi batagiye kubikemura ntibashobora kurebana mu maso. Ubwo rero EAC nuko bihagaze, ntago bashobora kurebana mu maso abantu bafite ikibazo muri ibyo bihe. Salva Kiir yahise ahabwa kuyobora EAC. So twizere ko Salva Kiir ari ikintu azakora gishya. Ona Evariste yasize EAC irimo bibazo n'ubundi, harimo intambara no cyane hano muri kano karere. Hari ikindi gihugu kinjiyemo nacyo gisa nkaho kibamo intambara. Salva Kiir umba ajya guhabwa inshingano zitoroshye. Urabona Salva Kiir hari ikintu azabasha gukemura? Ubundi nimba ikintu cyoroshye nukuba umuntu nguhagarariye EAC, chairman wa EAC, uvuga ngo nta nakazi ufite kuko undi ntayibaho. Nge kare nabonaga navuga ngo se ngo Salva Kiir ngo azabishobora, ngo nta nijya afite, neza undi kinayobora cyo kirahari. EAC yavuna abantu ari uko ihari yumvikana mu proposal projet, none mukabona mugakembaraga nyinshi zo kugira ngo iyo projet ijya en place. Ariko ze nimba nizo projet nta ziba zihari, aba president badashaka kubana, badashaka gukorana, none undi roroshywa niki. So Salva Kiir n'undi agiye kuyobora ikintu kiri ku muhanda, nta nigeze kizamutwara. So rero Salva Kiir nawe kugira ngo nimba yakemura ibibazo, reba we ahagaze gute muri espace cyangwa se muri diplomasi ihagaze gute. Nuvuga ngo ubundi Sud Sudan ntayibaho,
iriya ni inzira y'amabuye abantu bihimbiye bayita Sud Sudan, ariko ubundi ntabwo yari etanation kuko iriya ni nk'intara y'Ubugande. Noneho Sud Sudan iri muri le pays de fire, nayo ntabwo ikora diplomasi. Bivuga ngo kwa kuntu uzajya ubona igihugu kirimo abasirikare bambaye uniform zitari cy'icyo gihugu, ntabwo kiba kikorera diplomasi. Buriya perezida bashaka gukora inama bari kwiga kuri Sud Sudan nubwo Salva Kiir ataba ahari. So Salva Kiir rero ni Museveni, donc ni nk'umuguverineri wa Museveni ushinzwe Sud Sudan. We nta kintu ashaka gukora rwose. So kubera iki Tshisekedi atitabiriye iriya nama kandi ibyavugiwemo byasaga nkaho bimureba, gusa ubijyanishe na mugenzi we batoranye? Mbona kuvuga ngo Tshisekedi iriya nama we yayitabiriye mbere, we yayikoze mbere. Wana Tshisekedi yajyaga i Bugande na Kenya, ubundi we ni nkaho yari yitabiriye ino nama. Noneho we ko ari bize, arimo arikorera lobby z'amatora, arimo arikora za propaganda n'iki byose, ntabwo afite umwanya wo kujya kwicarana n'abantu muri EAC, abantu amaze kurusha lobby, abantu amaze kuba strategique kubarusha, abantu asigaye afite intwaro zibarusha, abantu azi neza ko bari kumushaka amasoko. Donc ni mpamvu inama yagiyeho mbere arasinya, ubundi ahita ava muri ibyo bintu we yibere mu by'amatora. Iriya nama rero ntabwo ari kwitabira. So iriya nama yanzuye ko ingabo za EAC zigomba kugenda ku itariki 8 z'ukwa 12. Ubushize muri wo wari watubwiye ko Tshisekedi ari gutangira nyine gukora serancheze gutuma ingabo za EAC zigenda, akaba haboneka ikibuga. So byabifitanye nibyo washaka kuvuga cyangwa byahuriranye? Nge nakubwiye ngo Tshisekedi agiye muri Kenya na Uganda gutanga lobby ngo ingabo za EAC zive hariya, kuko EAC nakubwiye ko ari abantu buri muntu abaharanira inyungu ze. Rero urobinze bamwe muri bo cyagikoalisiyo bazanye aho ngaho kita kibicyuka. Ntago Tshisekedi ari kujya kwirukana EAC, nta muntu bavuganye uri muri EAC. We robingamo bakeya kigende, nikimara kuva mu nzira ibyo cyabangamiraga aho ngaho nibwo utangira kubishyira mu plus. So rero Tshisekedi lobby yarayitanze, buriya nyine yarariwe, buriya EAC rwose izahita iva mu nzira. So kubera iki ko yavugiye guhura n'ibihugu bikeya, yahuye n'ibihugu bibiri, ako kandi EAC igizwe n'ibihugu byinshi. So Kenya na Uganda bivuze muri EAC bifite ihe position? Siyo EAC se nuvuga ngo none se Evariste kubizi ntari kumwe na Tshisekedi, uwo ngo si ngombwa kumunyuraho. Tanzania ntiri muri ibyo bintu, nubundi EAC ni bariyo yarabarobinze rero ko hari ibindi bihugu bisigaye. None se kubizi zirangabo za EAC zirimo, ubwo se uhasigayemo Sud Sudan? Harimo Sud Sudan. Sud Sudan nabwo ko ntayibaho. Uburundi nakubwiye ko Evariste bari kumwe na Tshisekedi n'ubundi. Ubwo hazige Museveni hari hasigaye Museveni na Kenya, abo ngabo ni bayarobinze. Ako Rwanda rwo rwa muri EAC, zirangabo za EAC ntabwo Rwanda rurimo. So nose rwo ntabwo rwoherejemo ingabo hari. Tshisekedi yaravuze ati EAC ntabwo agomba kuzana ingabo z'u Rwanda, zo yarazifurapye rwose. So urumva yagomba kurobinga abo ngabo. Salva Kiir ko atabaho n'ubundi iyo uciye kuri Museveni babirangiye, si ngombwa kwigura iyo munyuraho. Bitewe mwino minsi bitewe n'ibintu biri kubera muri Kongo, no sonona muri kano karere, bisa nkaho Tshisekedi ari wo muntu uhangayikishije Amerika kubijyanye na geopolitique y'aka karere. Ubundi mu bintu bya geostrategique cya geopolitique, urabona undi Tshisekedi ari igiki wenda ikintu gituma wenda asa nkaho ahangayikishije Amerika ari igiki? Amerika ifite ubwoba ko hashobora kuvuka intambara yaturitse akarere kose. None ninde mu president uri muri abo ngabo bageze mu 8 nushaka kubitona ba Lorenzo nabande bose? Umuntu ufite tendance yo guturitsa akarere kose ninde? Si Tshisekedi. So ni Tshisekedi bivuga kubera wenda ibintu bijyanye n'amaterieri cyangwa bivuga wenda lobby nayo giyibara. Tshisekedi president wa Afrika bashaka kurobinga Amerika.
ahantu donc ahantu hose Tshisekedi hakenewe Roba ashobora kwitanga ariko ibyo ashaka bikajya en place. Tshisekedi niwe perezida ushobora guturitsa ako karere kose Amerika idashaka ko habamo intambara. Icya kabiri, Tshisekedi c'est un perezida wa Afrika ushobora gutuma Putin penetra kano karere. Donc akazana ngo hashyire Wegener, ngo hashyire ngo amabuye, ngo ahindure position ntajye muri Amerika gusa. Ngo Tshisekedi ushobora kubikora. Umuntu ushobora gutuma Chine yubaka ngo by'imihora n'ibiki byose si Tshisekedi. Tshisekedi se ibihugu byose bituye muri region ubona ko imipaka yafunze bihungabana. Urumva ubundi Tshisekedi niwe kano karere. Rero ni Amerika niwe ikora tendance cyane. Nese urabona Tshisekedi azabasha guhandoringa ibyo Chine ishaka, by'Uburusiya bushaka na Amerika. Kuko bitewe nuko bivuze yaba Amerika urumva Ubushinwa Uburusiya bwose buri gushaka kugera muri Kongo. Urabona Tshisekedi cyangwa Kongo izabasha guhandoringa ibyo bintu? Ubundi hano ni ugushushanya ukareba, ni ukuvuga ngo Kabila na Museveni ubundi biterwa nyine n'umuntu uyoboye aho hantu we arashaka ikintu. Uvuga ngo hari Amerika, hari Chine, hari n'Uburusiya bushaka kugira ibintu bikora muri ako karere. Ngo biraza guterwa n'umuperezida uri strategic ahantu kuno n'abameze. Naba ari Kabila na Museveni, Amerika irahita idomina kuko naba agent, Amerika niyo yabasize ku butegetsi, Amerika irahita idomina. Noneho nuza kuramplasa Kabila ukamufurapa ukazana Tshisekedi na Museveni ukamufurapa ugashyira Evariste, abo bantu busizeho ntago ari aba agent, ntago ari Amerika ibasizeho. Noneho nabo ntago bashaka kwima amabuye abo bazungu, ahubwo barashaka kuyabaha mu buryo win-win. Nurebe Evariste arashaka kubana na Amerika muri win-win, na Tshisekedi abana na Amerika muri win-win. Ntago bashaka kwimana amabuye. Nimba ari win-win rero nuvuga ngo Putin na Chine nabo bashaka kugira utuntu bakoramo kuko nabo amafaranga bashaka kugura ibintu washesa aho ngaho. Niyo mpamvu bizaterwa n'ukuntu Evariste na Tshisekedi bazitwara ku mabuye ya Kongo. Kandi bigaragara ko nimba bashaka win-win bivuze ngo na Chine izazigure na Putin agure, Amerika ntidomine yonyine. Bazabihandoringa rero. Ariko ngubu byongeye bikaba inverse. Kongo akajyaho Kabila na Museveni akongera kuba strategique ku mabuye. Bivuze ngo Amerika yahita idomina Chine na Putin bakabicyuka. Donc biterwa n'umuperezida uraho ngaho warashaka iki. Ruvuga ngo Amerika yo idominiye haje ibintu by'ubuntu. Ruvuga ngo Amerika idominano yabaje kumekinga shoka ko umuntu ari umu agent. Oro nureba Evariste na Tshisekedi ntago ari aba agent. Byonyine nimba atari aba agent bivuze ngo influence ya Amerika ntago iri budomine nkuko Kabila na Museveni bari bameze. Bo baje muri buryo win-win. Kandi no bari guprofita yuko Putin afite akayo ko kwiyahura hariho hose. Chine nayo ifite akayo ko kufinance ibintu bya byose byopoza Amerika. Baba bategereje ideology yawe uri impirimbanyi cyangwa uri icyuka. Nimba Tshisekedi na Evariste ari impirimbanyi bivuze ngo Putin na Chine bahita bicaraho. Nisi ntambara zikigamije kongera gutestinga se Tshisekedi na Evariste baraduha amabuye y'ubuntu cyangwa ntayo baduha. Uko gutestinga rero nizo za ntambara za M23. Ubundi Evariste umuzanamo gute ko ino ntambara iri muri Kongo? N'ibihugu bishyirwa mu majwi. Ino ntambara yivugwa mu Rwanda na Kongo. Ubundi Evariste aza muri no ntambara gute? None se sirabwe ko Evariste nawe ajya guharanira Sylvie muri Kongo. No kuvuga ngo Evariste arareba akabona biriya bice bibaye contrôler pa Museveni. Nawe niwe next. Ubwo icyo gikoroni cyose bahita bagihanagura ngo na CNDD igomba kwitiva mu nzira. Bro niyo mpamvu aza gutangira ibyo bintu hakirika. So yasivuye muri Kongo ariko asigaye Monisco. Kandi Monisco abasesenguzi benshi bavuga ko ariyo ifasha ino mitwe yitwaje intwaro. So kwirukana yase ugasiga Monisco ni igiki ubukemuye. Mbo Tshisekedi niwe muntu ugendera kuri za parametre nakubwiye. Ibintu ni step by
step. Hari abantu batari bazi ko ngo na EAC yayirukana ngo se ngo yayirukana gute, ntabwo bazi ko Tshisekedi afite lobby iteye ubwoba. Ariko ntabwo yayirukanye. EAC yakoze inama ivuga ko igiye gukura ingabo zayo muri itariki 8 ni Tshisekedi wayitanze. Leta ya Kongo ya propose 8 z'ukwacu, nta wundi muntu hari undi wabivuze mbere. Akwirukanye abantu twaribonye muri Sahel yavuga ngo abafaransa bategetswe kuva hano bitarenze izitariki. Iryo tangazo ntabwo Kongo twigeze tubona iritangaza. Tshisekedi buriya ni umuntu uzi icyo twita diplomasi. Ntizura urugiye kumujyanye na goyitana na kibozo baturutse mu makamitero baza bimpoza ibintu by'amategeko gusa. Tshisekedi binabijyana muri diplomasi akabijyana mu buryo bwa lobby gake gake. EAC nibivuye mu nzira, ubwo none hagiye kuri icyo lobby yo kwirukana MONUSCO. Hako no MONUSCO ni Biden. Biden ntago aragwa muri espace. Uwo muntu ubwira Putin na Chine niyo ugiye muri espace ubona batarakanga Biden neza. Bivuze ngo na reflexe y'ibyo bintu mu karere urayibyitondamo. So no kuvuga ngo rero bura ni kimwe na Evariste. Na Evariste nayo ntabwo ashobora kuvuga ngo ni Kerry ngo arayiha Uburusiya. Biden aracyahagaze. Tshisekedi rero niyo mpamvu ubona MONUSCO y'igihara, ariko akavuga ati na MONUSCO izagende. Bivuze ngo ni target ahubwo ibyo bintu bitegereje lobby na diplomasi y'ibyo bintu. So reka rero nawe ayijyane gakeya nkuko umubonye EAC ayifurapye nayo azayifurapa. Ibintu ni step by step. So ubundi kubera icyo atahereye kuri MONUSCO kandi ari iteje ikibazo cyo kuba yifasha imitwe yitwaje intwari ihereze mbona. No vuga ngo EAC ni ya Museveni ari muri decadence. MONUSCO ni ya Biden ari muri decadence. Akomba kwitonda muri ibyo bintu. Kandi none Tshisekedi ntabwo ashaka amahane n'umuntu witwa Biden. Urumva rero ikintu gisigaye ni diplomasi y'ibyo bintu, kugira ibintu mwemeranwa haba muri lobby haba mu kumwemerera ibintu runaka, none MONUSCO ikagenda ibicyuka gahoro gahoro. MONUSCO ushobora kwirukana ku munsi wa mbere ukahitugwa muri ibyo bintu. Ugomba kugenda gake gake. So reka tuve muri kano karere twerekeze muri Sahel. Perezida wa Cote d'Ivoire yigeze gukorera urugendo mu minsi yashize yakorera urugendo mu Faransa. Ajya guhura na mugenzi we Emmanuel Macron, perezida w'icyo gihugu. Ese ubundi rwa rugendo rwari ruvuze iki dukurikije actualité ziri muri Sahel? Bo nuvuga ngo murabiza asanga ari ikintu bita précaré française muri iriya region, ariko isa naho yaje mu kidobya bitewe nuko nyine think tank française nayo yari itangiye gusa nk'igomora ku banyamerika, none bahitamo kugenda babaramplasa. Ariko Macron ntago bivuze ko aho hantu yahibagiwe. None ureba abantu asigaranye Chad, Senegal na Burkina Faso, abo niba agifite cyane nako na Cote d'Ivoire niba agifite cyane. Ubwo abo bantu bagomba abashaka kubahamagara kugira ngo bakore parametre kuri Tiani, Goita na Traoré. Chad yaramuhamagaye babiganiriyeho. Macky Sall we ko agiye kugenda uwo ngo ushaka kubumwihora ahubwo guhamagara uyu wa Cote d'Ivoire nawe akagenda mukabiganiraho. So rero Macron ibyo bagana n'ubundi baragenda ntago baganira ku bihugu byabo, baganira kuri Niger na Goita na Traoré. Kuko bo ntabyo kwirwa bagana bo bari sécurité. Nta nakayo kukigumura bafite. Kugeza ubu abajihadiste ntago baratuza muri Sahel, muri Sahel spirito cyane nko muri Burkina Faso. Ese Traoré wona akeneye iki muri iki kugira ngo basha kugira kwirukana bari abantu? Mu byukuri Traoré yaba umufuka we yaba n'umufuka wa leta nta kintu kirimo kurya abona amafaranga y'intambara. Nta nubwo afite na capacity yo kujya kugura intwaro ku masoko y'intwaro, ahubwo mu byukuri akeneye ubufasha bwa Putin. Traoré rero nubona kuno yirwa yisirisimba mu Burusiya avuga Putin neza, arimo aramwinginga amuheve Guinée izigende zihanagura abajihadiste hariya. Ariko ikibazo Putin kugira ngo guheve Guinée mu buryo bwizewe ufite ikize kuzazibona intambara ikene itararangira burya ntukabyizere.
kuko Putin nureba Wagner ngo arimo ayishyira ngo mu bavetera, hari zari kwentegara ngo mu gisirikare, donc hariho za reforme. Umuntu urimo urakora reforme ntabwo ahita abona baguhaye ako kanya bashyashya. Cyakora wenda nka Touadéra bafite ba kera, Kisekedi ba kera bafite abo ngabo bari bageze muri position, ariko ushaka bashyashya arimo araho reforme ntabwo ashobora kwitabaza. Icyo cyuho rero Traoré atarabona Wagner, kandi Macron waramwirukanye, intwaro zisijya aba jihadiste, urumva bahora muri exercice ko nta muntu ubarwanye bafite. Kandi nabo barana gufata ibintu byinshi kugira ngo izo Wagner zizaze zisanga bafite za position zifatika. Rero aba jihadiste barimo barategura la base arrière zabo. Niyo mpamvu Traoré arimo arabicyuka. So rero mu gihe Putin atarahuguka ngo muri Wagner baraguma bamutwika umuriro nyine nta kundi. Twabonye General Tiani wa Niger nawe ari kujya muri Mali kuganira na Goita, byo byabishatse kuvuga iki? Noneho rero Goita na Tiani nabo barimo barara kuntu Macron guhamagara Chad, agamagara Cote d'Ivoire, bakavuga ati ni twebwe bagiye gukora inama. Bakavuga ati natwe mushobozi bwacu mureke natwe dukuru tuntu runaka tw'utunama twongeye tujye matangazamakuru tuvuge kuri isi ikomeye, Putin yibuke kohereza Wagner vuba, nabo mbega bajya muri ayo. Iyo bafashe amadisco bavuga ngo Burusiya ngo turabona tuzakora, mbega bakavuga ijambo rise cyane. Ibyo rero bituma Putin yibuka ko agomba kohereza Wagner vuba. So nabo rero n'utunama tw'icyuka bari gukora dusanzwe, ariko nta kintu nyine bivuze gikazi, kuko bara nta mafaranga bafite, nta lobby bafite, leta zabo ikigega n'icyuka, donc bagiye kurega kwa. Mu minsi yashize hari coalition yabayeho Traoré, Tiani na Goita, ya nyine ya military alliance. Ndayizi. So yavuzwe cyane, abapanafricanism barayishimira. Abantu bandi banaliste wenda bakunda kuvuga ndoko bakunda kuvuga ku bintu by'Uburusiya, basanga babyishimira, bakunda Afrika nabo. So ariko nyuma y'icyo gihe ntago twigeze tubona ibikorwa byayo bitangira. Nta ngendo ndumva ibikorwa byakeka ushaka byumvisha ndukandusha. So byaba byaratewe ni cyangwa n'ibike byarayikomye mu ntege. Bo iriya na iza nta murego utakwishimira ko abanyafrika natwe tudushyira hamwe ubumwe kugira ngo tugere ku kintu runaka. Ariko ikibazo cyaje kuvuka nuko reba ahantu iri. Uvuga ngo umuntu ishinze ni Tiani, ubutegetsi bwe ntiburafata, Goita ubutegetsi bwe ntiburafata, Traoré ubutegetsi bwe ntiburafata, nta mafaranga bafite. Kandi bari muri region irimo ibihugu bikomeye byo bitaje aho hantu, hana nka Nigeria ntije muri ibyo bintu, Senegal ntije muri ibyo bintu, Cote d'Ivoire ntibijemo, Ghana ntibijemo, kandi muregeranye. Uvuze ngo rero iyo bataje muri ibyo nare bafite lobby bitazicyuka. Icya kabiri, icyo gikoalisiyo kiri in favor y'Abarusiya, kuko bagishinze kugira ngo barwanye Abafaransa, ubwo bivuze ngo kiri in favor y'Abarusiya. Abarusiya rero no bagiye ugomba kugiha ammunition no nashini gafinansa mu gihe wenda havutse intambara. Ntago rero biraba, ntago warabona umwanya w'ibyo bintu. Gusa shini ikintu yakoze yaguriye Goita intwaro, nigeze kubona bazana ibikago bipakira intwaro bazishyira Goita muri Mali, ashaka ko ari byo arakoresha ruhangana na barabatuareg, kandi kumva ngo biri kugera kuri successful. So tubitegereze rero wenda niyo alliance Putin azayibuka ayarume. So hari intambara ndayaba yarigeze kuba kujya ikeneye ko iyi alliance iba, kuko ubyibuka bayishinze ari igihe bavuga ngo muri Niger ECOWAS ivuga ngo ushaka gukora bura butegetsi cyane, no bahise bayishinga bavuga ati gutera igihugu kimwe uzaba duteye twembi, cyangwa nuko nta reaction yabo ikeneye alliance y'ibihugu bitatu. Ubundi no kuvuga ngo ofete nyine hari n'abasirikare numvishe ngo Traoré yohereje muri Nigeria, ariko menya bidafite karite neza, menya bega bitari ratifiye neza. Ariko abo bankurikije abantu bayishinze abantu batatu, ubo ikintu bashaka gutanga n'umubare w'abasirikare, human resource, ariko ntago bashaka gufinansa, ntago bashaka kuzana ammunition. Rero ntago ibyo bintu turabona aho biva.
bo biteguye gutanga abasirikare mu gihe shiri finanshije na Putin azanye intwaro. Mu gihe bitaraza rero urumva biraguma ari muri ideology. Iri alliance rero nta hantu irakora rwose ntaho. Reka tuve hano hafi hano muri Saheli twerekeze mu ntambara ya Isiraheli na Hamas. Bandi bati intambara ya Isiraheli na Iran. Israel na Iran n'ubundi. So urumva biterwa nuko buri wese oya bwo hari umuntu nyine uzi ngo Hamas. Gusa impamvu mu binyamakuru handitse cyangwa hano handitse Israel na Hamas. Ariko ariko n'undi muri diplomasi ni Israel na Hamas. Buriya nta perezida bavuga ngo ni Israel na Iran, ibyo ni nkanjye mbivuga umwana liste w'icyukura aho uvuga ibyo ashaka. Ariko nta perezida ushaka kimwe nuko iya Ukraine nta perezida bavuga ngo ni Putin ngo na Biden, bavuga Putin na Zelensky. Ariko wowe ushaka kuvuga ngo ni Putin na kavuga ibyo ushaka. Kuko we nta institution ufite ngo baragufatira sanction nta. Egypt, Qatar na Amerika bari gusaba ko iriya minsi ine y'agahenge bari basinye yakongerwa. Ariko Netanyahu yavuze ko nta mwanya wo gutakaza batari kurasa kuri Hamas. So nuvuga ngo kereka Hamas yo yonyine, ngo kereka Hamas ivuze gute ngo ire kuya abantu bose yafashe. So kubera iki kandi watubwiye ko iriya ntambara ari Amerika cyane rwose. Kuki Amerika iri gusaba agahenge Netanyahu akabyanga? Amerika yishoye intambara ahantu itijya mu bindi bikorwa bigaragaza ko itari muri ibyo bintu. Itiba bize mbega mukabona ko nayo iri mu bya humanitarian, iri mirohezo ubufasha igira gute, ariko ku ruhande ukajya kumva ngo twejeje ubwato Netanyahu. Neza babugiye gukora iki? Ngo twejeje intwaro Netanyahu twagize gute? So rero Amerika nyine biri muri za propaganda zayo zo kuyobya uburari. Noneho nuri abantu babivuze ngo ni Egypt, Qatar na Amerika. Egypt na Qatar ko abari Abarabu, burya nta mwarabu rwose utabajwe n'ibintu uyu nguyu arimo arakora. Ariko noneho nubijyana muri geo-economique cyangwa geo-strategy urasanga Amerika yarabakonsolide badafite uburenganzira bwo kohereza ingabo hari, ariko muri ideology nk'Abarabu bashyikiye abanyapalestina. Rero Egypt na Qatar ndabyemera kuko bo bifuza ko ubundi ntiya ntambara narangira muri ideology. Ariko noneho ngo babikoranye na Amerika, bivuze ngo ibyo bintu urumva byari icyuka. Amerika inyuma rwose aho ngahite hamagaranye cyane kwa ati twoheje ibisasi binibi hindura mekanizme ugire gute nibo bamutegeka ino ntambara. Urumva rero ibyo ngibyo ni muri media na diplomasi. Ariko ubundi Amerika iri kuvuga iri kuvuga ibyo ibiri kubwira iri kubeshya leta z'ibihugu, biri kubeshya abaturage batuye isi, biri kubeshya bande. Mbo Amerika ibirimo hoya buri muntu wese ukurikiye intambara Amerika ibirimo iramubeshya. Nundi biba bizwi ko Amerika ari yo uburenganzira Netanyahu. Ariko noneho kwa bavugira in background, wewe muri media baraza bakubwiye bati natwe turifuza ko intambara yarangira. Ariko wowe nk'umuntu uzi ubwenge bakavuga ati se none nimba mwifuza kwirangira intwaro Netanyahu ari kurasisha arimo arazivana ko ari mwe muri kuzimu. Ariko nta perezida wabaza ibyo bintu. Kubera iki economy twicayemo ni yabo, amabanki aguriza na yabo, niba bafite ambasade zikomeye niba batanga inkunga, ibeshye wiyahure. Twese tuba tuzi ko Amerika iri kuturagira. Ni ibyo ngibyo rero. Hakomeje kuba ibitero bitandukanye ku mato y'abanya-Isiraheli. Hari ubwato bwarashweho n'abanya-Irani, ubwato nyine bw'umuherwe w'umunya-Isiraheli bwarashweho n'abanya-Irani. Bwari buri muri Indian mu nyanja y'Ubuhinde nyine yo hirya. So bino bitero byo bishatse bivuze iki? Ariko ndumva hari n'ahandi hantu by'ubwato numva nejo bundi byarabaye Houthis nayo yashimuse ubwato kuntu. Mbona kuvuga ngo bwo mu Japan. Irani yanze kujya muri Gaza none gusaza imigeri
mu zindi koridoro, mu bindi bintu byo kumenasa Isiraheli. Rero ubwo badukiriye amato y'abanyasira bari mu manyanja hirya no hino, uzajya ujya wumva ngo bagishimuse, ngo bagiturikije, donc kubera uriya mujinya wanyitanye ibintu arimo arakora muri Gaza. None Iran rero nkuko nabikubwiye, Iran yabuze finance ya Chine, ariko Putin we yari yemeye kubaha ubufasha. Putin rwose ahantu Chine yafinanshije, Wagner yazohereza. Iran rero none na diplomasi yaje gusanga communauté arabe, donc bamubanye icyuka na abantu b'amagambo gusa, nk'abo za Jordani, za Turkiya, za Egypt, za n'abantu bavuga gusa. Ariko nk'ejo bundi Iran yarabwiye ati se nimba no muri abantu b'abagabo mureke dufungire Netanyahu amavuta, tumufungire n'ibiki byose, tumuha bya energy n'ibiki, tureke ko yahagarika intambara. Iran bipropose usibye Syria nta wundi muntu wamushyigikiye. Turkiya yaravuze ngo sinajya muri ibyo bya sanction kuri Netanyahu. Uriya Egypt ntiyabijyamo, Jordan ntiyabijyamo, dongo bara bose na Qatar ntiyabijyamo. So urumva rero Iran hari byinshi yari yizeye itabonye. Nuko nguko rero bihagaze. Turi gusoza aricyo yatubwira kuri offensive. Offensive hari ibintu byinshi, hari ibyabaye ejo wenda tutakoze cyangwa se nejo bundi n'iki byose. Ubu tuvugana Abarusiya bamaze kugwa mu ntambara Ukraine babaye 324 n'abantu 830. Impamvu bari kugenda biyongera cyane ni ukwera umubare w'abasirikare Putin ari gupfisha mu mujyi bita Avdiivka. Kuko uko nakubwiye ko ya Putin byitwe ko afite Donetsk, nuko bafite Bakhmut n'uyu mujyi bita Avdiivka. Arashaka kuzenguruka kugira ngo ufate, ariko Zelensky yavuze ko bizajya mutwara igiciro cyinshi, kuko ngo biri kuvuga ko Putin ko atakariza abasirikare 1000 ku munsi kuvuga kwa 11 kwatangira. Ukraine yahanuye drone 74 muri 75 zidrone bita kamikaze nyine Putin yari yohereje. Noneho one police uri muri groupe bita Teo yahise avuga ati se Putin ni injiji yo kohereza drone zingana gutyo azi ko ziri buhanurwe, kandi ntabwo azi ko ngo Ukraine yose yestaye ibyo twita air defense system zaturutse kuri West. Wohereje kamwe bahita bakamira, tubiri bahita batumira, ahubwo wowe wohereza byinshi nk'ijana kugira ngo wenda 10 zize kugwa hasi ku butaka, kuko iyo wohereje nyinshi air defense system ziba bize mu kubimiragura, ariko ntihabura nk'icumi cyangwa zingaye zo ziba successful zikagwa ku butaka. Ndagira musobanura impamvu Putin ari kohereza drone nyinshi. Finland noneho wabizi ko yafunze imipaka 4, none yafunze imipaka yose igera muri 7, isigaza umupaka umwe ngo uca ibintu bi strategique by'ubucuruzi n'iki byose. Ariko yarawufunze ejo bundi nawe yarawufunze, yasigaye umupaka hasigaye umupaka umwe. Abingibi twaravuze kenshi ko rwose Finland irambiwe Abarusiya bagenda bakirwa bahagaze ku mihanda. Finland ariko ntabwo ari yo mpamvu yavuze, ntabwo yavuze ko irambiwe Abarusiya. Ntisabo yafunze ni bande? Yavuze ko impamvu iri kubafunga ari impamvu z'uko ifite ubwoba bw'uko Uburusiya bwabo bushaka gutera Finland bukoresheje abimukira. Burya hari ibyo bita diplomatie dire, kabona diplomatie douce. Diplomatie dire ni igihe none uvuze ibintu donc ukavuga weru udatinya. None diplomatie douce donc urumva n'utuntu tworoheje ukavuga ati mfunze mpaka kuri izi mpamvu. Ngiye rero nandi muri diplomatie douce donc tworoheje. Ariko none Finland yo nimba uvuze ati mwe uri murohereza abantu hano uzaruma, urumva yageze muri diplomatie dire. Kanikomereze Ministry w'ibintu donc ministry nyine ushinzwe inganda z'intwaro muri Ukraine yavuze ko Ukraine bashaka kwigira Arsenal y'isi. Arsenal ni ububiko bw'intwaro, hakaba hari amastoke n'ibiki byose ku buryo bano baperezida bo muri Afrika, imitwe yo muri Afrika izashaka kugura intwaro, bega uzajya uzi kwikirana yo hantu donc iwabo w'intwaro. Kandi ubundi ibingibi n'ubundi Uburundi Uburusiya nibwo
umuntu wese wumvaga ashaka kugura intwaro ubundi yabaga azi ko mu Burusiya niho hantu yatekerezaga bwa mbere. Rero Ukraine yashaka kuramplasa ibyo bintu, niyo ntego bihaye ko. Perezida Zelensky nabonye yarashimiye Amerika ku bijyanye n'ingo bya Thanksgiving, nyine bya birori by'icyuka abanyamerika bajya bakora ngo baherekanye ibintu by'impano n'ibiki byose. Zelensky yashimiye Amerika ku nkunga zose Amerika imaze guha Ukraine muri intambara, kandi urumva nyine abari na propagande douce yo kugira ngo aguma bereke ko abakeneye bamufinansa. Donc nyine nta gucinya inkoro kwa kundi tubyita ko. Perezida Zelensky yavuze ko Ukraine ikeneye air defense system nyinshi cyane kugira ngo bazishyire ku mastock ya grain ko Putin amaze iminsi aziyenteresaho, cyane cyane mu gihe cya winter. Urumva rero iyo azisaba abazisaba nyine abantu azi neza ko bazazimuha. Ntago Zelensky ari umuntu utazi ubwenge yo kujya ngo asabe ibintu bidashoboka. Uyu nguyu uyobora Ubusuwisi urabizi ni igihugu kiri demokrate cyane. Perezida waho hagira manda y'umwaka umwe, akahita avuga ati dore ibyo nageje ku gihugu ni ibi ngibi, akahita bazana undi nawe akashyiraho manifesto ze bakamutora akahita ajyaho. Donc igihugu ni icy'abanyagihugu ara ntago ari icy'umuntu. Noneho muri Afrika ho muri Afrika twebwe ubusaba twongera n'umuntu manda tuzi ko uretse ni Burayi tuzi neza ko nari kinakora. Ubusuwisi cyakoze nicyo gihugu gifite demokarasi. None na Amerika nta demokarasi afite n'icyuka. Iyo mbwira ngo Amerika nta demokarasi ifite, ngiye kubwira umwaka Biden azavira ku butegetsi. So naye ndakubaza impamvu. None nawe umbwire wo rukaciye ko azavira. Naye ndakubaza impamvu. Igihugu gifite zira leta uko zingana, abaturage uko bangana, amashyaka abiri ayobora igihugu kimwe cyorwa n'amashyaka abiri imyaka uzi. Kozi ngo hazajya hiri ishyaka ve hiri gutya amashyaka abiri. Okay, ubwo icyo twakoze nuko we definition ya demokarasi genderaho ahubwo si yo ngenderaho. Urumva ro twabusaniye. We demokarasi ni iki? Njye nta demokarasi baho. Mbega we ntayibaho. Yeah. So demokarasi kwenye mbona ari ibintu bya propaganda byo kugira ngo bakonsolide abantu. None nubwo ntayitaba rero ko ntawe batankonsolide. Nkurikije definition yawe. Ubwiye kwitabaho. Okay. Ntacyo twikomereza. Ubwo nkomeje au contre offensive. Uriya uyobora NATO yavuze ati Putin aramutse atsinze intambara Ukraine byaba ari tragedy ku banya Ukraine. Tragedy no vuga ngo ni nk'amahano cyangwa za kirazira kwa. Byaba ari tragedy kuri Ukraine. Ahita hamagarira Amerika kuba dongo gukora tension ku bintu byanye kugabanya inkunga kuri Ukraine. None arabwira ati Putin isi yayoborwa n'abo twita authoritarians. Nuvuga ngo Putin ageze muri centre géopolitique. Burya Putin aramutse ageze muri centre géopolitique yahita kururamo na Iran, agakuramo na North Korea, agakuramo na Belarus, n'ugasanga centre géopolitique yuza abanyagitugu gusa. Icyo gihe isi yabigiye mu kaga. Iyo mpamvu nanjye kigiye ko Putin bamukubita agasubira inyuma, byaba no ngombwa akajya hande pfiyo ngiyo hari za Afrika. Kuko ntabwo dushaka aguma yinstara ibitugu. Ibindi twavuze ko Putin kuva ukwa 11 kwatangira amaze byibura ku munsi arimo arapfusha abasirikare 931 buri munsi. Abangaba ngo nabagamije gukuraho nde Zelensky. So ndumva rero ibyo byasohotse, ibindi n'abapolisi